ev der qezaya kextê ya girêdaya meletê ye. Xaniyên ku xuya dibin malên Kurdên Mislimanin. Ev avahî jî qesra Bersom Axayê Ermenî ye. Bersom Axayê Ermen ango Baqirciyan xwediyê çendek gundên derdorê ye û birayê wî Bogos Axa jî endamê Meclîsa Rêvebirina Navçê ye. Ew merivên gelek dewlemendin jî. Osman Hemdî Begê ku di wê heyamê re hatiye serdana Çiyayê Nemrûdê di pirtûka xwe de dibêje ku li qesra Bersom Axa bûye mêvan û vê malbata Ermen alîkariya wî kiriye. Madûvaniya Bersom Axa li Herêmê hêj wek efsaneyan tê gotin. تم مسافري خو هاونا يعني حتى الدعوات كده نظام دتشيرة نود سر نودي را يعني نزيكا سادي لا تيران را خستن لسر قناغا بي قيمقامي وي هيامي فايز الحسين دي بيرانين خود قيمقام فايز الحسين دبيجه ku askerên Osmanî ev daxwaz bi cih anîn û Bersom Axa dan bergulayan. Li Herêmê jî wekî çîrokek şevan tê gotin ku Axayê Ermen kevir bi lingên xwe bi girê dan û xabet cemê ferêd. Eva ujada de vê mizî midirê. Va mi va ku wanî vêvanê min kes çima di min qarşiya heqaretê nêkero. Va min ji wê rê altın parayê day. Va mi va wa qetlê min şimarê helal bû. Ma yê royê kaleka ma çadırên bende ma neze twêra bende rona o. Va mi va qetlê min torê helal. Ani altınan bigi ber mi çeka ro sinzi mina girêde ez derde ne veyvan de xwe nevîna. Va eger ki tasî mina negirêde mi çekere ro se ez hîrê rojî hîrê şewî ro de şiran se ez nêfatisêna. Qande ey tore ne altûnê tasînzi mina girêde ez bifatisîna ez derde ne veyvan de xwe nevîna. Va uca sî mina girêday va ey çeker va bil kot bifatisiya. Nûriya Axayê Mirdêsî ji bo ku pêra bizewce keça Bersom Axa Sîranûş ji mirinê firitand. Sîranûşê digel xwe neh zarokên malbatê jî xelas kirin. Divê bê zanîn ku Nûriya Axa apê helbestvanê Kurd Osman Sebrî ye. Zarokên mala Bersom Axa ji aliyê dost û ciranên wan ên Kurd û zaza ve hatin xwedî kirin. Ev zarok li gorî malbatên ku li cem man wek kurmanc an jî zazayên Misliman mezin bûn û navên Mislimanan li wan hatin kirin. Wat wî Qizil Qayar amiya eva nançilî bi ma bûrê va ma avçilî ma serê xwe bişî va verî porê emê bi va daha serê miz va bir keçel va aspîcî kewtî bi ma va şobû. و اسنی آمیان سی محمود تان دوست ما استی خور توپک اسبی و اسنی آتار آمیان و مدی و اوی مناسب آمه اوی مناسب geldi name perdimi münasibi baro emin kerdi Ali yani baro zorna batıda Ali'di namı da geç geldi münasibi önce kerdi Ali neyse vahama va münasib geldi vahama av serni va av linde nayser ve jüveri lenser ve jüveri khasa ani vahama ölçü cigırı cire derzina va perindesi ve hatani av gerbi ve acniya cici ve cire perindest ondan sonra vasarı hoşit ve çina xudahır başı ucar olmuştu. Gergedi ki hüskan rivayeti ezina hatta pansari menda eşya davaran cina ver lacin cina tenabi kadrime lacı xub olaydı zana. Tabi hevla merduma may hala bir nekeni ma qaşan de xore dostan de xore may hamd evani مایوانی الله razı olsun ina mari kerdo may hosi keni mavani ma xuvila keş şma mekeri Allah'a şükür qaşimaz aynı dostluğun devam keni no şekla Libra mina kurmaca yaşamıştım. Taze nav kurmaca ama bin kurmaca olarak yaşamıştım. Fakat hem kurmancı zanen hem Türkî zanen hem demli zanen.
Tabii asimilasyonun etkisiyle kendi kültürümüzü, kendi kimliğimizi unuttuk. Şu anda yaşam biçimimiz, örf ve adetlerimiz Kürtlerinkiyle, Kürtlerin yaşam biçimiyle aynı. Kendi kültürümüzün ne olduğunu, nasıl olduğunu, yaşam biçimlerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü unutturulduk. Unutturulduk. Yardımcı bu. Yavaş. Bir dakika sonra verin. Bakın düşer bir şey olur. Zarokên mala Bersomaxa bi kesên wekî xwe ermen re zewicîn û saya vê ji hev dûr neketin. Nifşê wanê nû jî pirranî mîna kal û dapîrên xwe bi xizmên xwe re dizewicin. از تورن برسم آقامه ابسمه خورا زوجیم دلاک کچکیمه هیا کچکیمه büyük büyük torun kime büyük penceruya ne biye çok şükür. Azınlık olduğumuz için insanların hani gidip bir yabancı içimize alacağımıza bizimki neden olmasın diyorlar. Doğru söylüyorlar da gerçekten. Hani benim de bir çocuğum olsa kesinlikle gidip de bir yabancıyı almam herhalde. Eşimle evlilik yaptığım için yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem akraba olduğum için hem de benimkisi olduğu için. Teyzemin kızıyla evlilik gerçekleştirdim. Tabii bu görücü usulü olmadı. Yani severek oldu. Karşılıklı birbirimize karşı olan, birbirimize karşı beslediğimiz duygularla bu evliliği gerçekleştirdik. Oldu. Sizin için bir tane daha söyleyin. Yarın bir tane daha söyleyeceğim. Yarın senin için söylerim. Mesela istiyorum. Sareri hovin merne Sareri hovin merne Hovin merne Hovin merne Mala Bersomaxayê ku dîn, ziman û navê wan lê hatibûn qedexekirin, bi salan şerpezeman, ji malbatê hinekan warê xwe firotin û koçî Stenbolê kirin. Lê salên dawî dîsa vegerîn ser warê bav û kalan. Vira o mevdekir, me gul çelikir, me vira tim diki ovî vira. Zanî? Vira mevdekin dey yani. Sa pes. Ondan sonra mevdekin dey, ondan sonra medvesin dedi pes. Ondan sonra vira rüşem zorun, vattı ki bu opimi gili viraun. Opimi anı. Bere opimi mecli viraun. Ondan sonra me vira tim ay me prim pazeme, guheme, ondan sonra mehe gili vira. Me xodi dikir yani. Tak ve sayki meret her ev zermendik. Vira xoindik ya. Bizi poş vraya, ondan sonra tekrar nore şengil evi. Am vira bin poşa ki bov diye memnir. Hamçın İstanbul'e. چمان قاماشی بزن ما کردیم ما تم کردیم کار نیقه جایی Başıma vira firot. Ondan sonra su 4 salamı ben tekrar yine geri girdim. Ve 6 sene yakın ki ben geri girdim. Tevî hemû tiştî mala Bersomaxa eslê xwe ji bîr nekirin. Ew dixwazin ku zarokên wan fêrî zimanê kalên xwe bibin û li gorî olawan bijîn. Kurê me li vir gerbîn me gişandin İstanbulê. Me got herin mektebê xwe zimanê xwe hekin me hûn nekir. Ez beremî gere em kurê torrê şekulet Besma dedim gere em kurê Mustafê ne hafsana Kurkê xwe şandine İstanbulê Ermenî Okuliye li ora hafsana zimanê me Ermenîce hedekine pir xweş zanine em li zimanê de yoxsinin em nizane em hezek me ji zanîn ti şanserî dest me nekir ama dest Kurkê me kir me hene şandin. Taze em kurmancın em zimanê atê xwe nizanin. Kurê me ji taze hene
Türkiye kurmacı magı nabhav kıstı yani. Hınıma taze kure khoşanra İstanbul'a lora Ermeni okuliye dıkılına. Em dukhazana ki ev kha devam bakın. Ser zamanı kha. Yestasniyerek dergenem, kahtaya gabrim, kafe antropoloji gertam, uterer tasaraniyansi, tasniyerek dergenem, voleybol haliye kek gartılısıram. Yes, kalfayan anımınçusi hima tıbravank gertamgor, hong gertamgor, herhangi sorvin kor, menk bersom ağayın, bersom ağam mer metz babanerenle, mer metz babane. Gelo ev malbata wekî xelkê Babilê bûne, mala Bersom axa çi eslî ne.